Turabaramukije mwese abakunzi ba Minembwe Capital News aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si. Abari mwiriwe tubahaye mwiriwe n'abari mwaramutse namwe tubahaye mwaramutse. Uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kw'icumi 2025. Turabutsa kandi gukora subscribe abatarayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi rero turaza kuba twibanda misozi miremire y'Umurenge hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo n'ubundi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Turaza kuba dukubitira n'ubundi muri territoire y'Imwenga n'iza Kamituga, tuze kuba tugaruka na Uvira. Tuze kandi kurebera hamwe bizateje umwuka utari mwiza hagati y'abanyapolitiki ba Republika ya Demokarasi ya Kongo bikurikiranye n'ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi aherutse gutangariza mu Bubiligi mu minsi ishize ubwo yari yitabiriye inama. Ndetse tuze kurebera hamwe byatangajwe n'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kivuga hejuru y'umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ukaza guhungirira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tudatinze rero ko duhera amakuru misozi miremire y'Umurenge hano mu karere ka Minembwe kagenzurwa na MRDP twirwaneho kuva bakirukana igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri akarere cyagerageje kuba cyakongera kugaruka ngo kisubize, ariko ntibizakunze bitewe n'imbaraga cyangwa se ubushobozi itwirwaneho yari yubatse ikaza gusubiza ivyo bitero inyuma byaje byikurikiranya mu minsi yashize. Kuri ubu rero hashize ibyumweru birenze bibiri bitari bike nta gitero kigaragara muri aka karere, yaba mu nkengero za Minembwe hakunze kwibasirwa nka za Rugezi, Gahwera, Irumba, Mukoko ndetse n'ahandi. Gusa nubwo bimeze bityo rero umwanzi ntari kure aragaragara hafi yaga bitero umunsi n'umunsi, ariko kandi itwirwanaho yagiye igaragaza inararibonye ndetse n'ubwitange mu kurindira umutekano abaturage batuye muri aka karere ka Minembwe. Saho nyine ndetse n'akarere ka Mikinki nako hashize iminsi katumvikanamo ibitero cyangwa se umwanzi agaragaza kandi kugaba ibitero nk'uko yari yarabyihaye aca mu nzira zitandukanye agaba ibitero mu karere ka Mikenke. Kugeza ubu rero naho ni umutekano n'amahoro, ariko nubwo bimeze bityo rero ingabo z'u Burundi zikomeje kwegera aka karere ziva mu bice by'indondo. Mu minsi yashize rero bakaba barashinze ibirindiro byabo aha ni kuri iyi Nyamara. Kuri ubu kandi biravuga ko bongeye gushinga ibirindiro byabo mu Mikarati bakomeza kwigira imbere berekeza za Mikenke aha abarizwa igisirikare cyatwirwaneho. Bikomeje gutera rero impungenge abaturage batuye muri imisozi miremire y'Umurenge cyane cyane abari mu karere ka Mikenke kigeranye n'aha Abarundi bashinze ibirindiro mu karere ka Mikarati. Izi ngabo rero ziri gukomeza aziza muri aka karere bakunze kwita muco hagati, ziri kuva ku ndondo zikimukira aha muri ibi birindiro zubatse bisha mu karere ko muco hagati. Bikagaragara ko nubundi bitazaza kwihanganirwa n'igisirikare cyatwirwaneho mu gihe bakomeza kubegera bimurira ibirindiro byabo aharindwa umutekano na Alliance du Fleuve Congo M23 barizwamo ndetse na twirwaneho. Tubitse kandi iyi nzira bagiye bakamwe ibirindiro byabo ariyo yari sigaye ikoreshwa igemurira abaturage ba Minembwe nyuma y'uko igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gifunze yakoreshwaga cyane iyo kwa Murima. Iyi rero akaba ariyo nzira imwe yari sigaye nubwo byageraga ku baturage byahenze, ariko byabageragaho. Ku munsi w'ejo kandi abazarendo cyangwa se mayimayi bafashe umuturage cyangwa se kumushimuta mu bwoko bw'abashi wari uvuye mu karere ka Bijombo k'indondo yerekeza Minembwe, yari afite ibicuruzwa birimo umunyu ndetse n'ibindi bitandukanye. Bakamushinja ko rero akorana na twirwaneho onko abagemurira ibiribwa abikuye mu karere kamwe abijana mu kandi. Kugeza ubu rero ntituramenya aho uwo muturage aherereye washimuswe n'iri huriro ry'abazarendo rikorana na guverinoma ya Tshisekedi ndetse n'iy'u Burundi. Na karere ka Bijombo rero nubwo ingabo z'u Burundi zakomeje kukavamo zerekeza muco hagati n'ubundi aracariho izindi zihabarizwa, kuko umubari wari hejuru cyane w'ingabo z'u Burundi zari zibarizwa muri imisozi miremire y'Umurenge, nubwo zimwe zaje kumanuka zikerekeza Zanzibira ubwo higarurirwaga n'ubundi n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo M23 twirwaneho. Kuko bigize iminsi rero bitangazwa ko abazarendo bibasira abaturage bakabatoteza bakabanyaga ibyabo, n'ubu uwo mugambi cyangwa se iyo gahunda bihaye irakomeje. Kuri uyu munsi hagaragaye umwuka utari mwiza muri Uvira, aho abazarendo baje kuba basubiranamo bonyine kuri bonyine. Saha honyine hagaragaye uyu mwuka. Ku minsi ishize twabonye imyigaragambyo yaberaga Kamituga aha ni muri territoire y'Imwenga bamagana n'ubundi abazarendo bari basubiranyemo n'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na polisi y'igihugu cya Kongo, bakaza kuba bamwe barahatakarije ubuzima.
aho abaturage benshi n'ubundi batuye muri uyu mujyi wa Kamituga baje kuba binubira cyane ibikorwa by'abazarendo zo kubabuguza, kubatoteza, kubiba nijoro, bakirara mu muhanda batabaza ko Alliance du Fleuve Congo yobatabara ikabagoboka ikabaha umutekano, kuko yagisubira ahandi henshi hatandukanye, yaba mu mujyi wa Uvira nako wa Bukavu ndetse na Goma n'ahandi henshi hatandukanye mu bindi bice bitandukanye muri izi ntara n'ubundi zombi. Gusa nubwo abaturage bo muri intara ya Kivu y'Amajepfo baba ba Uvira ndetse na Mwenga n'ahandi henshi hatandukanye bakomeje gusabira ihuriro kubagoboka, nabo ku minsi ishize baheruka gukora ibiganiro n'abaturage muri Kamanyura, n'ubundi yasanzwe hayobowe niwe ihuriro Alliance du Fleuve Congo. Ubwo ibyo biganiro zarimo guverineri ndetse n'abandi banyacubahiro bari bavuye mu mujyi wa Goma, babagaragarije ko bidatinze kuba bafite ubutumwa bwa General Major Sultan Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance du Fleuve Congo, uko mu minsi iza bazafatanya kuja kubohoza umujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye, yaba za Karemi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Naho Perezida Felix Tshisekedi we ubwo yari mu nama mu Bubiligi, nawe yatangaje ko asaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko yatanga itegeko ingabo za M23 zikarekura ibice byose zafashe, kuko imirwano ikomeje gutanga cyangwa se kwibasira abaturage. Ni ijambo rero ryanenzwe na benshi mu banyapolitike cyangwa se bakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yaba abari ku ruhande rwa Alliance du Fleuve Congo ndetse n'abari ku ruhande rwa leta ya Congo. Bavuga ko aya magambo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje atarakwiriye, ko yagombaga kubikora mu bundi buryo butandukanye. Ibi rero bikaba ari byatangajwe na Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko ikibazo Kongo ifite kigomba gukemurwa n'abanyekongo bonyine, kuko ari igisirikare kidafatika bafite, ndetse na ruswa yamunze igihugu n'ubutegetsi butatowe n'abaturage. Ibi ni byatangaje rero na Martin Fayulu urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'abandi baturage cyangwa se abandi barebera hafi bagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se yivuguruza mu byo yatangaje, akagaragaza ko bidakwiye, ibyo yemeye atari byo azongera kuvuga ejo. Ni mu gihe rero yavugaga ko we nta gihe yigeze agira umugambi mubi ku Rwanda cyangwa Uganda cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu burasirazuba bwa Afurika cyangwa se East Africa Community nk'uko bisanzwe bivugwa. Nyamara bakamwibutsa ibyo yatangaje ko agomba kuzatera u Rwanda, atiriwe agera mu Rwanda akabikorera i Goma. Si ibi byonyine yatangaje ko n'ubundi M23 izaramuka yongeye kwambura igisirikare cya Congo akandi gace gatoya ubwo bari bakibarizwa muri za Rucuru, ko azahamagaza abadepite ndetse n'abasenateri bakamuha uburenganzira agatera ku Rwanda. Yagiye atangaza ibintu byinshi binyuranye bitandukanye, nubwo akomeje kubyihakana ubu, avuga ko nta mugambi mubi cyangwa ngo agire ngo atangaze ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira u Rwanda. Bakongera bakibaza rero n'ubundi impamvu ashinja kuba u Rwanda rushigikira Alliance du Fleuve Congo cyangwa se asaba u Rwanda kuba rwategeka Alliance du Fleuve Congo kurekura ibice bigaruriye, kandi aheruka gucira cyangwa se abacamanza baheruka gucira Kabila urubanza rwo kwicwa, bamushinja kuba ari we muyobozi w'ihuriro Alliance du Fleuve Congo, ko nawe yaba ari we warishinze. Bigeze ubu rero bikaba biteye urujijo uwo Congo yita umwanzi cyangwa se uwo Congo ishize imbere mu kurwanya kugira ngo Congo ibone umutekano. Ariko ibi byose bikaba biterwa rero n'imiyoborere mibi ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'ivanguramoko na ruswa yimakaje muri iki gihugu. Reka tubashimire rero mwebwe mwabashije kubana na Minembwe Capital News muri aya masaha ya nijoro, aho twabagezaho inkuru zaranze akarere cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turabareka amakuru yacu y'ejo mu gitondo, muzakomeze kutuba hafi nk'ibisanzwe. Ni Rubirika Fidel bagezaho inkuru kuri uyu munsi.